Gitambok si Sunshine lagi na yung tambok. Ati Tata, shoutout niya Ati Tata. Sayaw ka kakauban. Busy sa negosyo. What's up guys? Welcome again to my channel. And for today's video, we're going to first MOADTO Strip Mall. And I'm here with again my driver. Ligsan gitu kadugayanan. My driver dapat si RG. And with si Ate Tata. It's okay. Katabi si Ate Tata. Wait. Huy! Huwag ka rin! Shoutout yung sa taga-Kalapi. Sige to, ate. Hi! Si Ed. And hope you enjoy this video. Kana! Ato na, paso na to. Yeah. See you later. Okay na? Sunahan pa. Oy, ga-video ka re. Hihinay lang diha. Ini magpagos mga puso. Oh my God! Go! Hindi mo madal. United Life Now we have a problem guys. Makaantot kami sa Dawit. Kasi lahi na restrictions dito. So let's see. Makalusot na dito. Yeah, BQ Mall guys, where napisikan ko og ite. Pisikan ko og ite ni kauban ni ate. Ha? Gito to. Pinamalasan. Sorry man sad gamay. And yeah, MOADTO Tita. Sila gikain ni. The Arky day. Okay. Ay shit. Ito mo mapil buta? Arky day. Before jud mo lakaw guys, kung inanglan gidubang ko. Ano gida di ba te? Kaya mi nade si ko ano guest ako si Marvy. Mga dato ba yan eh?
Sana all. Sana all. Dito na tayo sa plaza tayo. Ha? Oh. Sana all my balloon. Happy birthday. We're in the South Bridge. OMG. Update guys! Nangawa man sila uy. So guys, before entering the Panglao, we need to have what's the contracted tracing form. Randy Asoy Guapo yan. Okay, nakuman na sila tayo. Ito, mataranday. Why? Suya kay kanimong silpon ba? Hindot kay gabi oh. Limat. Wow. Okay, dito. Nice. Oh. Hindi mga kaon-kaon diri. Kasama ko ng tayo. Yeah. Bellevue, yeah. Oh my god, there we go. Okay, here we go. First time pa ni Maniloy? First time ni Maniloy? Yeah, first time. How was it? Third. First time ni mo third? Oh, first time. Ikaw te. First time. Yeah. Si ate po to first. Korta lagi. Bunag akong 20 ganina diya eh. Ay, sorry. We need to. Ha? Mga bata yung pulista. We're here na guys. Oh my god. First time. First time nila pero ako dili na. Oh, it's amazing. You can take Instagrammable picture. Yoda MOADTO Strip. Diba? Wow! So guys, the owner of this phone will not use na kaya ako yung magamit na kaya they're vlogging. Yo, there's a lot of Moon Cafe buzz. Mga falls dere guys. Falls kuno the fountain. I'm sorry, this is fountain. Yeah. Ambak sa loya, pakambak sa mo. Yo. Nanguha sila. Enjoy guys sila guys. Ga picture. Oh, tara oh. Na na na.
Anhin mo! Kanina ko na mo yung si Loloy. Libre ra! Way, bayad-bayad! Uy, bayan. Busy pa rin duha, oh. Isa kay plano aning duha. Sana all. Sana all na lang kung ano nila. Sorry, kuya. Asa si Ate Ambing? Hindi ko picture. Si Madam, naunsa na si Madam, oh. The picture taking siya basta gusto ni mapelo ka ng FHM. Dira. Supportive kayong anak. Supportive kayong anak. Unya, mga hunting sa kuanig na bakoy kaila diri. Dira. Tigsa na all ang tanan nilang duha, no? Sana all! Picture garden, binatad-batad mo. Sana From Picture all. Garden, sana all. Si Sunshine, si Javi, sir. Uy, tambok si Sanchoy. Hitambok si Sanchoy lagi ning hitambok. Sana all. Sana all. Like a hug sa Christmas. Kaning duha, gadi dito nang libak ni adto ta. Ug asa na dito kasi na dito. Nang libak mo ni Nang libak ni sila. O karipod kani. Kani nang nanor pre chicks kani. Kani. Oh. Asa mo ito kauban na rin? Uy, shout out na ko. Shout out sa neti tata, we. Ati Tata, shout out niya, Ati Tata. Sa ayaw mo ka kakauban. Busy sa negosyo. Uban na ka, apas arite. Yeah, baby! Yeah! Ay, sabong! Mga tutog babao. Dali na. Kat-kat mi dito, kaya ma-fall, may warabay mo sao. Stairs, guys, this way. Ito. Oh my God, ang dami. Teka, sa bendiro. Uy sir, single naman ito, maliga, nakunin ako amiga. Ay, gusto ka na yung gusto. Here go, we're going upstairs. Mudong mo dito kayo mag-picture-picture. Oh. Na-tour sa mga nilo. Kani guys, gamiton ko na para mubaha. Isa oh. Si Doming sa. Asa ba Sanchay nga ni tambok? Si Sanchay ba nga ni tambok? Nawa si Sanchay nga ni tambok. Sa picture nga video, dali na. Rongag baktas. Pasko na yun. Oo, nasa stone. Uy! Wala na yung mga... Kasama, RJ. Hihi, nanamay dire. Shoutout sa ko sa management sa Kuanbi Modala Resort. Pasudlan in town mi. See? Dara, amazing! This is a picture. Oh my god. Yeah.
Hi. Oh, amazing. Third, how was it? How was it? Yes. How was it? Yes. Masay mong may masultian ni third nga karon pa man ka nindot ba or Ako sa akin na siya. nindot kayo ikaw loy. Lindot kayo. Nindot kayo. Kaya yung... Set. Hard na to. May palabakan ka. Uy. Hopefully makaani akong family pohon. Nga picture na muna Ed kay para ma hiwi dahil. Ang Pasar galing. balik ka pasar baka ni? Ikaw, babil ka. Guys, visit na mo dire sa mga to kay nindot kaya. And don't forget to click like, subscribe, and the notification bell para ma-notify mo asa na po sunod laag. Puno na mo dire. on Instagram. Say kuan mo. At Jilin, no? At Jilin. And so sa mga pa subscribe na yung taon mo. Kaya pa yung taon na mag 1,000. And mara to. Sige, bye. See you on my next vlog. Amazing! Amazing kailangan ko. How much more? Kung ano, adlawan. Wow! See? A must be visit place. Amazing kayo. Dali na mo guys. Mga ligo, pwede na mo mag-picnic ani. Mga ligo mo, then if ever nga wala na may food, you can buy in the mall. Yeah, okay na may mga food din ha. Yeah. Hello guys! After dito sa MOADTO Strip Mall, we're here at the Panglao Plaza. Daghan kay mga kuan rebellen oh. Yan diri man na ni hapon. Yeah. Pasko na kay diri guys. Merry Christmas everyone. Yeah, this is Panglao. Yeah, thank you for watching. Bye-bye.